MS Purnima Enterprises presents Khapri International Manipuri Short Fiction Film Festival 2021. Organized by IPAK Films Production Manipur under the Aegis of Film Forum Manipur. 이마기 붕어, 넌부 독터가 왜 사나니 할부두부 사나라브로? Hoima, 독터는 가리디 할게. mapanda puraga laimano oina pharani hai. 아스, 아두디네 이마 싹 통기게. 아두 꼬나 이마이자네 와리 딱 냉내 사나고. 레디오스 타비라마게 꼬나 파기야. 뭐이봐, 세, 하사 선비요. August bani Imphal, Wahengbam na pau pajari, ahan beda maruiba pau. Manipur ngarang kaktada khwaidagi masing yamna COVID-19 ki positive case kuntaruk thenaki. Lockdown amasung curfew ki chana kanglong ngaktaba mioi singdagi police na hauji phawbada punna lupa lakh nifumapan lising kuntra manga samanga hunbudra fine oinat khongwakre. 나빠세 노무노무기 좀 손절lap버시다 코로나기 마람 오이버나 이마수네 पैठेन चप्पा याद्रे प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण योजनागी चेंग येंबदसु हंदकसे येंगदरा येलोइदरा खंगद्रे चानबसु लैसलक्त्रे Ima, baba laimagi asu matha yam kanna sari. Aina su khutta sena mata phawba leitrabanina. Aisu kari toraga layeng sige haina kanna khali ima. Hospital da thamge harbasu corona gi maramna chamba yaiga yadiyega. On thokpani ima kari no tawdabasibo. Hingon khara koiraga ima ishagi sendalambi khara sembasi natna pambai leite ima होइने as school so hangdabanina ai kona correction tawrage ima hoji ka phu se kyam thangne hai lockdown sina kyam kui tawdru jan ai di ma corona se ki khre ko mi la maga ising pu hena naina sutai shire haina sutai 이마기 붕어 타이나기 파이푸 아할람만 하이비람바 꼬나 호보다기 헨도까누 하이버도 이스 하우지기 마담지 오이라마니네 이붕어 나빠지 로쿠쿠마 따오래 암따 상하면서 이마라게 Baba. Baba. 뭐봐 그러게 Ima, baba gi pharmacy da hida lokhu ba hida am ta leru 라오소 양 툴라오고 Baba gi hello ba hida tu leba ne dem da bibiro Nga ko nang dom tayang si.
ꯑꯁ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯁꯨ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯦꯅꯦ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤꯁꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯅꯦ ꯍꯥꯟꯅꯩ ꯄꯩꯁꯥꯗꯨꯁꯨ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯥꯜꯂꯦꯅꯦ ꯅꯪꯒꯤꯁꯦ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯣꯏꯕ 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 Baba! Hagalo baba! 이거 바바지 그만로예 Baba! Baba! Chorona ng Leiramdrabadiko. Main sponsor Maipa Bhenu. Sponsored by Oinam Roman. Co-sponsored by Eaton Computerized Eye Testing and Eye Care Center, Thobal. And Northeast India Security Service Imphal. Online media partner IPAK Media.